Igitondo cyiza kuri wowe wahisemo kugenda ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nizere yuko mukomeje kugenda mumera neza cyane, nizere ko rwose mwaramutse neza cyane aho waba uri hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, namwe mu mujyi wa Kigali, nibagiye yemwe n'abadiaspora, nizere ko mwese mumeze neza cyane. None turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2025, turabura ukwezi gufunze kugira ngo twizihize Noheli. Urumva yuko iminsi twayijyanye. Nizere ko rero murimo mugenda mwegeranya imyambaro, mwegeranya ibintu byose bimeze neza cyane, iminsi mikuru tuzayirye tumeze neza cyane. Uyu munsi rero nzindutse kugira ngo ngende mbagezaho amakuru agezweho mu mikino, maze iminsi mbahazandane mu ikipe ya Rayon Sport. Iki gitondo rero nahisemo kuba noneho twagaruka mu ikipe ya APR Football Club, nayo ni ekipe irimo amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi ni ekipe muri weekend itaritwaye neza cyane kubera ko yaje kubitsindwa n'ikipe ya Musanze Football Club. Abantu bagenda bavuga amagambo menshi agiye atandukanye, ariko iyi ni na ekipe ifite inkuru nziza kandi iremereye kubera ko ni ekipe yamaze kubimanura icyo bita indege y'ubutaka. Ni imodoka nziza cyane kabisa, imodoka nshyashya guturuka ku ruganda rwose. Turaza kugenda tubigarukaho rero iby'iyi modoka ndetse n'amakuru ari mu ekipe. Turaza kurebera hamwe ni ekipe rero mu kanya ifite umukino ku mugoroba ku isaha 12. Uyu ni umukino utoroshye, ni umukino rero twavuga yuko ari ikirarane. Ikipe ya APR yari yagiye gukina n'ikipe ya Pyramide, bituma idakina uno mukino kuko ikipe ya APR ifite ikirarane cy'ikipe ya Marine, ari nacyo igiye gukina ku mugoroba, ikagenda ndetse n'ikirarane cy'ikipe ya Etincelle. Rero turaza kugenda tubigarukaho, tugende turebera hamwe ukuntu ibintu byifashe. Ikipe ya APR turaza kurebera 11 bagomba kuba babanzamo ku mugoroba, impinduka zikomeye cyane, inkuru nziza kuko nzi ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero rwose mwene mujye kure, ubundi tugende tubyinjiramo neza cyane. Ikintu mba ngusaba ni kimwe, nyamuneka nimba utarakanda subscribe, waba udukurikira yaba ari bwo ugeze hano bwa mbere, nyamuneka nicyo gihe ni nako kanya kanda subscribe, ubundi tujye tugenda tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Kandi nkanakwibutsa ni nyamuneka jya ubika gukanda like kuri video yacu, ubundi nimba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se icyo tunenga cyangwa se icyo ubona twakongeraho, jya muri comment utubwire, ubundi tugende twibana neza cyane, ibintu byose ari uburyohe. Reka duhite dutangira no gutinda. Shampiyona twavuga yuko igeze ahakomeye, Rwanda Premier League uyu mwaka ni imwe muri shampiyona mbashije kubona zikomeye. Twagiye tubona muri weekend imiriro yagiye iba, twagiye tubona ikipe ya Polisi itsinda Gicumbi bigoranye, tugenda tubona ikipe ya Rayon Sport ikubitwa nk'akana n'ikipe ya AS Kigali, tubona ikipe ya APR ihondagurirwa i Musanze itsindwa na Musanze. Nta kindi byanyeretse yuko nyine ari shampiyona imaze gukomera. Ku mugoroba twabonye umukino nawo utari woroshye, waje guhuza ikipe ya El Merreikh ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport, waje kurangira El Merreikh itsinze Kiyovu Sport ibitego 2-0. El Merreikh yabashije kutwereka ko ifite umutaramuca ku ruhande, ewana winga macacari. Ukongera ukanabona n'ikipe ya Al Hilal, nayo ni ekipe twabashije kubona yuko ari ekipe iri hejuru, ari ekipe ikomeye. Ubwo rero noneho nimba na El Merreikh iri kuri level nziza, APR ikaba irimo iragenda igwirirana, Rayon Sport irimo iragwirirana, ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero ikipe ya APR rero iraza kuba iri mu rugamba rwo gushaka amanota 3, kuko ikipe ya APR twavuga ko nayo irimo iratakaza cyane. Nubwo ikipe ya APR yatsinze Rayon Sport, ariko nayo ni ekipe irimo iratakaza cyane kubera ko ni ekipe imaze gutakaza amanota 7 yose, imaze kuyatakaza. Ubwo urumva yuko rero ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Ariko byibuze bavuga bati ubu ngubu ikipe ya APR yacunganwaga n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ubu none ibintu byakomeye. Ubu ngubu ntabwo ikipe ya APR igomba kwita ku byo kuvuga ngo Rayon Sport ngo yaratakaje. Umwaka ushize ikipe ya Rayon Sport yatakaje igikombe izize ibintu byo gucunga APR. Ikipe ya APR agendaga igatakaza, Rayon Sport nayo nikanira igatakaza, APR igatakaza, Rayon nayo igatakaza. APR ibara mu mikino ya nyuma, iranura imikino yayo yose ititsinda ya nyuma, yitwara igikombe. Igikombe bari basaga nkaho bafite igikombe, bari bigeze kurusha ikipe ya APR amanota 8, ariko yose avamo kubera iki? APR yanganyije, Rayon Sport iraje iratsinzwe, APR yanganyije, Rayon
shampiyona yiranganyije ejo ziratsinze ikipe ya APR ugasanga nyine na Rayon Sport ni ekipe zicungana ariko ubu noneho aho bikomereye hinjiyemo El Merreikh n'ikipe ya Al Hilal. Ikipe ya Al Hilal twabashije kubona ko ari imwe mu makipe akomeye hano muri Afurika, ni ikipe yatweretse yuko ifite abakinnyi bakomeye. Mwaramubonye abakinnyi nk'aba Sandi Koulibaly, ba Mohamed Ahmed, ni ekipe igenda none utibagiwe n'uyu mwana ngo ni Jean Claude Girumugisha winga amacacari ugenda. Ubwo urumva yuko rero noneho ibintu birakomeye. Ikipe ya APR nakosa nta mwanya wo gutakaza, navuga ngo amanota yatakaje yaragiye, ariko ubu ngubu noneho amanota itaratakaza mbona itakaza. Uyu mutereraza kubikina n'ikipe ya Marine ni umukino ukomeye 11 rero ndimo mbona bagomba kuba babanzamo kurana ikipe ya APR. Mwizamu ni Ishimwe Pierre dukunze kwita Mario, kuri kabiri haraza kuba yagarutse Byiringiro Jean Gilbert dukunze kwita Kagege, hanyuma kuri gatatu ni Umugabo Claude, kane na gatanu Suwane arangira abe akinana n'uwitwa Yunusu, hanyuma hagati mu kibuga kuri gatandatu Ronald Sekiganda n'ubundi rwose Mediateur Vandarateur Prise Ronda n'ibindi byose washaka bimwe bitwika. Imbere ye gatonya akaba hari Dauda akinana na Ruboneka John Bosco, hanyuma uruhande rumwe araza kuba yagaruye Hakimu Kiwanuka ureke bya bindi yari yazanye Gilbert, hanyuma urundi ruhande araza kuba anyuze witwa Sheikh Jibril Watara, hanyuma yatakishe William Togwi. Nuko nguko uyu munsi cyangwa se ku mugoroba mu kanya rwose ikipe ya APR iraba ipanze. Ikipe ya APR nkababwira yuko kandi yamaze kubimanura indege y'ubutaka, yamaze kubigera hano mu Rwanda rwose, imodoka nziza cyane uko murimo muyibona mu mafoto rwose. Ni imwe mu modoka twavuga yuko hano mu karere ikipe ya APR igiye kuba imwe mu makipe afite imodoka yayo nziza. Kandi noneho ikindi cyiza nuko ino modoka igiye gushyirwaho ibirango bya APR, amabara ya APR. Bya bindi ikipe ya APR yatungaga imodoka ariko ugasanga hariho amarangi ya gisirikare, ugasanga na ahantu wabona handitseho APR ntiwamenya yuko nyine ari ekipe, ahubwo nyine akaba ari kuko hari n'ababonaga imodoka nyine APR yagendagamo bakabifata nkaho nyine ikipe ya APR yagiye mu modoka nyine y'abasirikare cyangwa se imodoka ya gisirikare, nubwo nayo ari ikipe ya gisirikare. Ariko ubu ngubu ikintu cyiza rwose, amakuru meza namenye nuko ikipe ya APR imodoka irashyiraho ibirango by'ikipe ya APR, uzabonaho hariho logo yanditseho APR FC, imodoka ibi brandinzeho umukara n'umweru. Wow, ibintu byiza cyane kabisa. Navuga ni abayobozi b'ikipe ya APR rwose bakoze igikorwa cyiza cyo gushimirwa. Ubwo rero no gutegereza tukareba igihe ikipe ya APR izerekanira ino modoka, kuko izi ni zandane mbambahaye na ikipe ya APR irabishyira ku mugaragaro, ariko nyine ni vuba cyane. Reka mbashimire mbabwire ni tubane no mu yindi video igiye gukurikira.